Heavenly Father, I pray, O Lord, you come and look through our hearts. Lord, may you find our hearts desiring of you, O Lord, desiring to worship you and give you praise and glory in our lives. Psalm 50:23 says, Whoso offereth praise glorifieth me, and to him that ordereth his conversation aright will I show the salvation of God. Here it says praise. Whoso offereth praise. Praise in this sense is Toda. Toda in Hebrew means to extend hands. Extend hands. Throw out in worship. Worship with extended hands. Let us all extend our hands to worship the Lord. And we know, as he said here, He is going to bring salvation. He is going to show salvation of God in everything in your life. Throw your hand, Toda, as an act to surrender, and He will show you the salvation in all aspects of your life. Yes, Lord. Let's sing this one, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Extend your arms
act of surrender, total, and receive the salvation of God. Okay. So a dance worshiper need not, this is important for everyone to know. A dance worshiper need not to have a previous training nor knowledge. It is good to have the skill, but this should not hinder the attitude of worship, because normally what I experience, those who are really, really good, they already have this pride in their heart and they don't want to submit. Well, you can see that there are people really don't want to submit. Even especially in the leadership. So because they thought they have gone too far, they have created a thing already, they do not want to submit. They can just do it their own. But that is not what God wants. If we want to be a leader, we must first to be a servant. So we are following God's order of leadership, not the one that we don't submit, but God says you must be a servant. We need to have a humble heart. So pride in our heart cannot be accepted by the Lord. But if we have a humble heart, then God will move through us. That's why when I dance, people are blessed. The goal to dance in front is not to present ourselves, but to impart the message of the Lord. That is our goal. And when we impart the message of the Lord, then we glorify God. That's why when I dance, even those people who don't know God can say, you have a special thing, you have a Holy Spirit when you dance. Why? Because I am imparting the message of the Lord to people. So it says here in 1 Samuel 16:7, for the Lord seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. When God sees a heart that is honorable towards Him, the Holy Spirit will move freely inside us and will give us the grace to dance skillfully. Because the skill can be acquired. It's quick, it's easy. And the skill comes from God. Like for example, when we are small, when we are a baby, we don't even know how to speak. How can we acquire the skill to speak when we continue to hear words, right? So how about the toddler starting to walk, and the baby that's starting to walk doesn't have a skill, but soon because of practice they can even run and do somersault. Right? Because it is acquired. The skill can be acquired through practice. So it's okay if you think that it's so odd for me to do this. It's like hindi ko talaga carry or hindi ko talaga kaya. No. It's just a practice. According to Sister Marichu, at first it's too difficult. I cannot even, but when you practice, then it becomes easy. Yes, it's just a practice. That's all that you need to do. Just as the children need practice, then we also need practice. So we will be able to dance skillfully. Psalm 144:1, blessed be the Lord, my strength, which teaches my hands to war and my fingers to fight. So our tool for warfare is not a sword, but our hands and God's word.
God's word through our hands, when we lay our hands, when we speak, when we wave. Remember that I said before, the wave offering is a sweet aroma unto the Lord. When we wave, it's like we are giving honor to Hosanna. When people, when Jesus was coming down, the people were waving palm trees, palm leaves. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. It's a wave offering. So our hands is actually our tool for battle. God's tool that He is using. Yung na-feel ko po is I am happy po, masaya po ako dahil kumbaga na-apply, kumbaga kung ano yung gusto ni God, kung paano siya i-worship. So na-feel ko po na parang na-feel ko po na sa pamamagitan po ng pag-worship sa kanya through bowing down and lay sa ng kamay. Kumbaga, na-feel ko po na parang sinorender ko yung sarili ko, sinorender ko kay God na lahat ng, lalo na't nung this is my desire, about sa desire, yung kumbaga about sa soul na kumbaga sinorender mo sa kanya na siya lang talaga yung makakapagligtas ng ating soul, ng ating mga Kaya happy po ako dahil masaya ako dahil kumbaga yung napalitan yung mga worldly na yung mga worldly na mga sayaw ko dati na nung simula po nung dumating kayo, para sa akin mahirap, parang kaya ko ba to, parang gano'n na kumbaga parang minsan nakakaano ko ng pagod dahil iba siya, parang kumbaga para sa akin nung una mahirap, pero pag nasubukan mo pag hiningi talaga sa Holy Spirit kung ano yung dapat na movements, madali lang pala dahil nung na-experience ko, nung nagtaka ko nung God is good na parang ang bilis lang parang ang bilis ko lang na nun. Pero parang kailangan pala talaga na more practice para Thank you. Sister, would you like to share? Good evening. It's evening. I'm happy to share. I share that my first time here is when I dance sa sayaw. Ngayon ko lang nalaman na may sayaw pala sa mga worship dance. Then I pursued because dati kasi past time I didn't know dati kasi hilig ako sa yung gusto ko yung mga rock, ganun. Pero mali pala yun. It's very bad that we must do it. But now, I will surrender to God. I will worship Him with all my heart and my soul. I will do everything to be with Him so that I pursue this, then I will not surrender to praise with Him. In Jesus' name. Yes. Yes. Wow. So we can see when we are moving, the Holy Spirit is coming.
It's just like when we start to open our mouth, then the Holy Spirit will also give us words of utterance. So in the same way that when we start out to move, then the Holy Spirit will give us movement. And when the Holy Spirit gives us movement, we know that we are glorifying God. And our soul is lifted up. Na parang nawawala yung pagod, di ba? Na hindi pala mahirap na unti-unting nakakawala sa mga masasamang epekto ng buhay. 'Di ba? Because the Holy Spirit is moving. We understand the work of Jesus. Mao kini ang pinakaimportante nga atong sabton ang kabubuton ang buhat ni Hesus. So the work of Jesus is the foundation of our faith. Ang buhat ni Hesus mao kini ang pundasyon nga sa atong pinaagi sa atong pagtuo kang Hesus. Because there are many preachers today. Tungod kay daghang mga magtutudlo karon, If you go to Plaza Rizal, you'll find that there are people preaching there. kung moadto kita sa Plaza Rizal, so aduna po'y usab mga magtutudlo didto. If you go all over, you will see people are preaching Og bisag asa punta moadto, aduna po'y uban nga magtutudlo nga nagasangyaw nagatudlo. They're all preaching a different message. So adunay na kalain-lain nga pagtudlonan nga ilang gitudlo. So, first of all, So una sa tanan, we need to go to the end of the Gospel of John. so kinahanglan nga magadung una kita sa usa ka pagtulunan ni Juan. Let us go to John chapter 19 and verse 30. Hallelujah. John 19 and verse 30. In English it says, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up the ghost. John 19:30. Juan Kapitulo 19 versikulo 30. Busa sa nadawat ni Hesus ang suka, niingon siya, hingpit na, o giduko niya ang iyang ulo, o gitugyan ang iyang espiritu. Yes. Why did Jesus die? Let's have a bit of quiet there, those children. Dear, please can you help just to separate them, otherwise it will make noise. So why did Jesus die? So nganong namatay man si Hesus? Jesus died for our sins. Si Hesus namatay tungod sa atong mga sala. Okay? Those children, you need to separate them. Brother and sister, separate, otherwise they will make too much noise. So that's what we do when she's together. That one sits there, that one sits there. It's the same. I know what you know. It's the same. They're all the same. So Jesus said it is finished. So si Hesus miingon nga hingpit na, human na. This means that Jesus has finished his work dying for our sins. Sumao kini ang gipasabot nga nahuman na ni Hesus ang iyang gibuhat tungod ay pinaagi sa iyang pagkamatay. I said there are many preachers in the world today. So akong giingon nga daghang mga magtutudlo karon dinhi sa kalibutan. How do you know if what they are preaching is correct? So saon man nato pagkahibalo nga ang ilang gitudlo sakto. You will know what they're preaching is correct
by what they say about Jesus. So atong mahibaw-an kung unsa ang iya bang gitudlo sakto kung anaa dinhi sa kasulatan. This is what very important what I'm telling So you. mao kini ang pinaka-importante nga akong gisulti kaninyo. You will know a false prophet from a true prophet So atong mahibaw-an ang sayop nga propeta o ang sakto nga propeta by what he says about Jesus' work. pinaagi sa iyang pagsulti kung unsa unsa ang buhat ni Ginoong Hesukristo. Has Jesus' work finished or Kung, not? kung nahuman ba ni Ginoong Hesukristo ang iyang buhat o wala? When Jesus died on the cross, he said, "It is finished." So sa dihang na lansang sa krus si Ginoong Hesukristo, siya nagsulti nga hingpit na. So if anybody comes and tells you that it is not finished, that is a false prophet. So kung adunay muanhi dinhi nga magasulti kaninyo nga nga wala pa mahuman, so kana mga propeta usa kana ka sayo. I'll give you a few examples. Akong ihatag kaninyo, ako kamo paghatagan og mga example. In the Roman Catholic Church, they use a piece of bread. Sa Roman Katoliko, sila nagagamit og usa ka tipik nga tinapay. And that bread is used to sacrifice again Jesus. Og kana nga tinapay nagsakripisyo kana ni Ginoong Hesukristo pag-usab. So they are saying it is not finished because Jesus has to be sacrificed again. So sila na wala usab sila nagsulti nga kini na sakripisyo na usab pagbalik sa Ginoong Hesukristo. So that is wrong because Jesus said it is finished. So kana nga ilang pagtulunan sayop gayod kay tungod kay anaa dinhi sa Biblia nga nagaingon hingpit na nahuman na gayod ni Ginoong Hesukristo. This message which I am preaching will bring salvation to Catholics. Kining akong igasulti karon nga maoy makaahatag og kaluwasan sa katawhan. Because if you believe the work of Jesus is finished, then you do not need to have the Mass anymore. So kung kita mo tuo nga nahuman na ni Ginoong Hesukristo ang iyang buhat, so dili na nato kinahanglan kanang misa. Many Catholics go to the church and they have Mass So all the adunay time. daghang mga Katoliko nga nidong dito sa simbahan sa Katoliko nga aron lang makakalawat tungod kay maoy kaluwasan kuno. They keep on taking the Mass, but that Mass does not take away their sins. Sila nagakuan sa misa pero kana nga misa dili kana maoy makapatanggal sa ilang mga sala. In this comic, you see Jesus says it is finished. So dinhi sa comics nga ato mabasa nga si Jesus nag-ingon nga hingpit na or human na. Christ died once, Si ang Kristo namatay kausa. but in the Catholic Church, Christ is dying on the cross Pero again. sa Romano Katoliko ang Kristo anaa kanunay sa krus na nagilansang. And that's why they make this sign of the cross. Sumao ka na sila nga kanunay naga-sign Of the of the cross. Because they're saying Jesus is dead Kay tungod again. sila nagasulti nga si Ginoong Hesukristo namatay pag-usab. For us to have salvation, we must believe that Jesus is not dead anymore. So sa atong kaluwasan nga kinahanglan kita magatuo nga si Ginoong Hesukristo wala mamatay pag-usab. And this is the only reason why Roman Catholics are not saved. So mao kini ang pinakarason nga nganong ang mga Katoliko dili gayud mamaluwas. Because they believe that Jesus is still dead. Tungod kay sila nagatuo nga si Ginoong Hesukristo namatay pag-usab. But if you read Romans chapter 10 verse 9, it tells you what you need to do. Mga taga-Roma 19
Kay kung igasugin mo sa imong bakba si Jesus ingon nga Ginoo, ug motuo ka sa imong kasing-kasing nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay, mamaluwas ikaw. Yes, so it's saying that if you believe that Jesus rose from the dead, Kung kita you will mo- be saved. Kung kita motuo nga si Ginoong Hesukristo nabanhaw aw namatay ug nabanhaw o kita mamaluwas. And if Jesus rose from the dead, it means he does not die anymore. Nga kung si Ginoong Hesukristo nabanhaw, so kani nagpasabot nga siya wala gayud mamatay pag-usab. So when we get baptized in water, So kung sa diha kita nga mabautismohan pinaagi sa tubig, we are showing that we believe that Christ rose from the dead. so kita nagpakita nga kita ning tuo nga si Ginoong Hesukristo nabanhaw siya pag-usab. So when you Ay, banhaw siya. are baptized in water, you are being buried in the water. So sa diha nga kita na bautismohan sa tubig, kita nagpakita nga kita gilubong sama ni Ginoong Hesukristo. And when you're buried in the water, it is so that you can be resurrected with Okay. Christ. O kita sa diha nga na lubong pinaagi sa pagbautismo, kita usab na bag-o na banhaw. So when you come Uban ni Ginoong Hesukristo. up out of the water, you are declaring that you believe in the resurrection Sa of diha nga Jesus. kita ning tunga gikan sa tubig, kita ning tuo nga nabanhaw si Ginoong Hesukristo. Water baptism is only for adults like me and you. Ang bautismo alang lamang kini sa mga hingpod na. Because you Dako na. believe first before you can be baptized. Kay tungod kita nagatuo una ugsa kita nagbautismo. Water baptism is how we say, I believe Jesus rose from the dead. Sa pinaagi sa pagbautismo, kita nagasulti o nagatuo nga si Ginoong Hesukristo nabanhaw pag-usab. That is why the Roman Catholic Church is wrong about baptizing babies. Ug mao kana nga ang mga Romano Katoliko sayop gayud ang ilang pagbautismo nga ang bata. That baptism will do nothing for the baby. Ang kana nga bautismo wala gayud kana magpamuhat sa mga bata. For the baptism to work, you must believe that Jesus rose from the dead. Ang pagbuhat sa bautismo nga kinahanglan nga magatuo kita nga nabanhaw si Ginoong Hesukristo. And if you believe that Jesus rose from the dead, now, then you must be baptized. O kita ning tuo nga si Ginoong Hesukristo nabanhaw pag-usab ay nabanhaw siya. So kita mao kana nga kita magpabautismo. Let us go to Mark chapter 15 and read Mark 15. Sorry, Mark chapter 16 and verse 16. Mark 16:16. Marcos 16, this is versikulo 16. Ang motuo og magpabautismo mamaluwas. Apan ang dili motuo pagaghukman sa silot. So you first have to believe. So ang una kinahanglan nga kita motuo. Water baptism is an important step in salvation. Ang pagbautismo mao ang pinaka-importante nga step nga alang sa kaluwasan sa tao. Water baptism is a burial service. Ang pagbautismo sa tubig sama sa kita gilubong. When Christ said, "It is finished," he's saying your old life is finished. So sa diha nga si Ginoong Hesukristo nga nagaingon nga hingpit na or human na. So sa diha nga kita nagatuo sab nga ato ng pagkakalimtan ang atong daan nga kinabuhi. Baptism allows you to put on Christ.
So ang bautismo maoy nagahatag kanako nga sa padulungan ni sa Kristo ni Kristo. And also it breaks the chain of the devil on your life. O kini mao ang pamaagi sa pagguba sa atong mga gapos. The devil has put a chain on your leg. So ang dautan magabutang gayud sa Cadena. kadena dinhi sa atong kalawasan. And he's pulling Gapos. you back. He's pulling Ug you. maoy magabira ka nato But balik But sa when atong you are kinabuhi. baptized, it breaks the chain. Pero apan kung sa diha nga kita mabautismohan, kini nagpasabot nga naguba na ang atong kadena. Let's read Galatians 3 verse 27. Mga taga Galacia, Kapitulo 3, versikulo 27. Kay kamong tanan nga nabautismohan ngadto kang Kristo, nagsulob kamo kang Kristo. So water baptism allows you to put on Christ. So ang bautismo nagpasabot nga kini nagsulob kita ngadto kang Kristo. And then you become a new creation in Christ. 2 Corinthians 5 verse 17. Five 17. 2 Corinthians 2nd. Second Corinthians 5:17. Busa kung bisan kinsa ang anaa kang Kristo, bago siya nga binuhat. Ang mga butang nga daan na nagpangagina, ania karon sila nga bag-o. That's why he says it is finished. So mao kana ang pagpasabot nga ang giingon ni Ginoong Kristo nga human na, hingpit na. So when you are baptized, you are showing that you believe in the resurrection of Jesus Christ. So sa diha nga kita mabautismohan, kita nagatuo nga si Ginoong Kristo na banhaw. And when you come out of the water, you show that you will be resurrected with Jesus. O kita sa diha nga mabautismohan og You will be muto nga. resurrected. So kita nagpasabot nga na nabanhaw usab kita sa atong kaagi. Let's read Romans chapter 6 and verse 4. Six 4 Romans. Roma Kapitulo 6 versikulo 4. Busag gilubong kita uban kaniya pinaagi sa pagbautismo ngadto sa iyang kamatayon aron nga sama kang Kristo nga gibanhaw gikan sa mga minatay pinaagi sa himaya sa amahan mauman usab kita angay nga magalakaw sa bag-ong kinabuhi. Yes. Amen. So water baptism is immediate. So, ang pagbautismo sa pinaagi sa tubig og diha dayon. You do not wait. So dili kita kinahanglan nga magahulak pa. Paul, who wrote the Bible, he was baptized the same day that he believed. Si Paul. si Paul sa Bible, kini maoy sa diha nga gibautismo The same day. sa parihas nga adlaw. And the Gentiles were also baptized the same day. Og ang mga hintil usab nabautismohan sa sama nga adlaw usab. Okay, let us go to Acts chapter 8 and verse 36. Ari kita sa buhat 6:26. 8. Acts 8 verse 36. And 37 and 38.
We will end with those verses. Acts 8 verse 36, 37 and 38. Mga buhat, Kapitulo 8, versikulo 36 ngadto sa 38. Ug sa nagapadayon sila sa ilang panaw, mingabot sila sa usa ka tubig, ug miingon ang eunuko, ania karon adunay tubig, unsay kaulangan nga dili ako mabautismohan? Ug miingon si Felipe, mahimo kung mituo ka sa bugos mong kasing-kasing, ug siya mitubag ug miingon, mituo ako nga si Hesukristo mao ang anak sa Dios. Ug gipahunong niya ang kalesa ug nanganaog silang duha sa tubig. Si Felipe ug ang eunuko ug kini gibautismohan niya. So Philip was preaching just like me today. Og si Felipe nagtudlo nga parihas ang sama kaniya. And this man heard him preaching. Kining tawhana na kadungog sa gitudlo ni Felipe. And then he said, why can I not be baptized now? Here is some Og water. siya nagapangutana nga nganong dili man ako makabautismo karon dayon. Because here's some water. Kay tungod ana ay tubig. So Philip says, if you believe with your whole heart, then you can be baptized. Og si Felipe nagaingon nga kung ikaw nagatuo sa bugos nimong kasing-kasing, so karon ikaw mabautismohan. And then the man confessed, I believe that Jesus is the Son of God. Og ang tao nagsugid nga ako nagatuo nga si Ginoong Hesukristo nabanhaw gikan sa mga minutes. So he commanded them to stop and they can get into the water. Og ang ilang gihulong ang pagtudlo ni Felipe og iyang gibautismohan ang tao. And then he was baptized in water immediately. Og iyang gibautismohan ang tao sa diha-diha dayon. So this is what we should do today. Og mao kini ang atong pagabuhaton karon. So we are showing you that you can be baptized immediately. So akong ipakita kaninyo nga pwede ka mo makabautismo diha-diha dayon. Sister